Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingane zakwethu sinibhekela-ke nje ey'gamekweni ey'the zenzeka kuyona-ke le mpelasonto laphaya endaweni-ke yaseVerelemo. Kunendawo-ke laphaya ekuthiwa-ke isemhlasini. Bikwa ukuthi-ke osukwini layizolo kwenzeke isigameko esibuhlungu ngendlela exakayo. Kuthiwa-ke owesilisa obekade-ke exabana nentombi yakhe, kuthiwa-ke bese kusuka umngani walo wesilisa ethi-ke uzama ukulamula. Kuthiwa-ke lo wesilisa ubexabana nentombi ube esekhipha ummese, then-ke lo olamulayo kuthiwa-ke naye ube-ke esekhipha ummese, wase-ke emgwaza amahlandla awu-22, then-ke wase-ke eyashona lo obexabana nentombi yakhe. Kuthiwa-ke okuyena-ke obelamula, kuthiwa-ke uhlalile-ke khona-ke lapho-ke endaweni-ke yesigameko until kuze kufike amaphoyisa ase-ke emthatha ambopha. Okuyena-ke futhi-ke ochazile ukuthi-ke kwenzakaleni lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yasemhlasini eVerelemo. Like ivideo, usubscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Trend TV ngizohle sengikhona engulethela-ke isemathini usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.